Kiki pentak nitaki kun hamas kaptasa hi churu take football toke takam jati oina ka uthi. Masuk Primera División de Bolivia, Liga Tigu yang tahun Kim sana tawina kaut Hawaii. 10 stronger tamak pa goleru Aurora tamam prap Hawaii. Ngari golak 10 stronger tamak taki purin ha. Alvaro Quiroga kupau pustung kapusin katar gol jantan ha. Bukan pirus pair pacan pa golau Aurora tamak purin ha. Pes katung kemayan katarok Guillermo Vizcarra kupau arkup patpat naidir gol jantan ha. Kim sakal tung kapayan katarok Yair Torika kupau pair gol jantarakin ha. O kami pans kim sakal tung kalyatung kan katarok Adrian Husino kupau pair gol 10 stronger tamak ucharakin ha. O karok palmapal tamak magol churu national potsi tampat psiasiwai. Tomi tobar kupau jatung tung katar sapagol penalatu chantawai. Ukat Oriente Petrolero tamak magolero blooming kita mampu tawai. Oriente Petrolero tam tikak Omar Silis kupau kim sakal tung kimsan katar arkup patpar sapagol chantawai. Belum kita matkak Gaston Rodriguez kupau jatung tung katat tung kimsan katam biak patar sapagol penalatu chantawai raki. Hi churu take hakayan tawin mana tahu kiwot hi Bolivar tamak Universitario de Vinto Tamampiu Hernando Silis anatan uyun pakal karumaran atas kani. Masuk Liga Profesional di Argentina yang tahun River Plate tamak magol churu Boca Juniors tamarati pawai. Miguel Borja kupau jatung tung katat kim sakatam cepatar sapagol penalatu chantawai. Masuk Europa tokan sumo itat tamanakak anat tau ya parakiwa. Nias Premier League yang tawin Newcastle tamak pagol churu Arsenal tamam patip khiasiwai. Martin Odegaard kupak magol chantawai. Ukat Fabian Schär kupak arkupat peru magol chantawai raki. West Ham tamak magol churu Manchester United tamarati pawai. Said Benzema kupau sapagol chantawai. Serie A yang tawin Atalanta tamak pagol churu Juventus tamam patip khiasiwai. Samuel Iling kukat Dusan Blakovic kupanaka golana kuchantawai apkhe. Napoli tamak magol churu Fiorentina tamarati pawai. Victor Osimhen kupau sapagol chantawai. Bundesliga yang tawin Borussia Dortmund tamak sohta gol churu Wolfsburg tamarati pawai. Karim Adeyemi kupam Jude Bellingham kupam pek pagol sa pamainu chantawai apkhe. Sebastian Haller kupam Donjel Malin kupam pek magol sa pamainu chantawai apkhe laki. Ligue 1 yang tawin Troyes tamak kim sa gol mayro PSG tamam patip khiasiwai. Troyes tamak ka Xavier Chavalerin kupau sa pagol chantawai. PSG tamak ka Kylian Mbappe, Vitinha, ukat Fabian Ruiz kupanaka golana kuchantawai apkhe. Uka kiu hilat kulekanaka yak horkama mahaj aruntawi tak nitaki.